alam manggilalo ilitum ada kidus landing road kidus along ni tara yan lo amin lagi kendi arong asa mensing di bangso ahem pin ada masar du lor pen ada grid long itu kami ada bisa buat penggalan itu tapi kayak itu tadi kita dokumen kan lo kita tolak lo so ini ada masar alang hem mate besar hem ne so hem long ini ada masar dukok pen ada grid long pen long andam lak pen lor pen bunyi pen obat ini orang nur pen bangso adi malong ini kayak gitu karena kalau mu dun ngupin lo bangso di malong non Usmet kita bang ke artik kami berkumpul di muluk road ladak dan kapte hormu lang tang submisin yang pengrok dan dokumen kapte kami tak bukti kami ladak istinat kan yang nong lepin lo kasi Usmet kita di kado kami pantasan betin itu maju lo bang tu mem kami labang suat temhan kapjin kan nang di sini deh Apa mungkin bisik kemudian labang tu along madu deh kayak pun kami mungkin labang tu kayak temuan kepari di kantor besar terus kami jam non amat tapi nona por nobaji ilitum hadak adamasar hemlong adamasar do kupen hadak sai ciklembo mahud berta long berta ke long pen itum lapunat lasonson berta long pen itum bang pen adak nangka cili ahut ke itum thangnat taladak cithek long lepin lo kucu kitang dupo ason si itum dak nanggeli dun lo lasi jesmet pe bang ilitum adak labang so adim long ajat hormu isi ebeng akun nat dari tum ladak long on depin no asi ladak jesmet pada bang itu read along po epi read kali darat teng ladak akdom dak si angton or mus pesamet dolab lot documents bank ceng lock kaprek or bu pesamet dak dolab lo lapen sarpi sabra tinggal ladak si duk tip lo ladak si asi jesmet pada bang jadi council atam han pesamet chuning reporting tungge labang so di malong enakan kalukson dulu lasi alang litum pasame prabjim pen abang so dimong nakahumri pen anggalang pen alang litum han pasame kerap pajir poni pansinli chuning poni